Unha feira na que Galicia conta cun renovado stand que a primeira hora desta mañá foi visitado polos reis de España, acompañados pola directora de Turismo de Galicia e o presidente da Xunta, entre outras autoridades. Núñez Feijóo, despois de visitar o expositor da comunidade, fixo fincapé na hospitalidade galega e destacou que Galicia lidera o ranking de comunidades con máis Q de calidade. La voluntad de Galicia siempre ha sido que todo aquel que quiera venir a Galicia le ofrecemos sentirse en su casa. Sentirse como en casa en alguno de los 273 establecimientos distinguidos por la Q de calidad. ¿Por qué? Porque somos la primera comunidad autónoma con más distinciones de Q de calidad de España. A pesar de que os datos avalan o bo funcionamento do turismo na comunidade, o presidente autonómico sinalou que o teito do crecemento aínda non se acadou e que se está a traballar xa de cara ao ano santo do 2021. Que estamos muy lejos todavía del techo del crecimiento turístico en Galicia y estamos convencidos de que así será. Lo estamos preparando meticulosamente, lo estamos preparando con más antelación que nunca, lo estamos preparando con más decisiones que nunca el año santo 2021. A directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro, espera que neste ano 2018, que foi nomeado Ano Europeo do Patrimonio Cultural, se acaden todos os obxectivos marcados en canto ao turismo na comunidade.